Qeveria do të tërhiqet nga plani për blerjen e një avioni të ri shtetror pas një serie kritikash nga LSDM. Kryeministri Hristijan Mickoski deklaroi se edhe pse në takimet me liderin e LSDM-s Venko Filipçe ishte rënë dakord që të mos kritikohej vendimi për blerjen e një avioni, ata megjithatë nuk i qëndruan fjalës së dhënë. Sipas tij, avioni qeveritar është në gjendje të funksionojë, ndërsa iniciativa për blerjen e një avioni të ri ka ardhur nga personat që menaxhojnë dhe operojnë mjetin fluturues. Гледам дека од опозицијата се создава оваа тема, иако на една од оние лидерски средби, формални и неформални, што сум ги имал со претседателот на СДСМ, тој беше многу јасен и рече дека за ова не треба да се критикува владата, и они дека нема да ја критикува владата, бидејќи утре ќе биде друга влада, а воздухопловот ќе се користи и за хуманитарни причини. Но гледам дека не си стојат на зборот и ние ќе се повлечеме од таа набавка и ќе се молиме да останеме живи, доколку се урнеме некаде и доколку починеме, тогаш претпоставувам дека ќе им стане јасно на сите дека оваа дебата за некоја идна влада и за некои идни премиери е одвишок и дека е беспредметна. Zëdhënësja e LSDM-s Bogdanka Kuzeska edhe sot akuzoi qeverinë për shpërdorimin e parave publike, duke theksuar se në kohë kur mungojnë fonde për paga, subvencione dhe shëndetësi, planifikohet blerja e një aeroplani të ri qeveritar me vlerë rreth 100 milion euro. Работниците се на улиците за повисоки плати, премиерот лета на одмор со владин авион. Владата вели нема пари за плати, одбива да ја покачи минималната плата на 600 евра. Им кратат 40 милиони евра на земјоделците за субвенции, 5 милиони евра од поддршката во спортот. Дури и на лицата со ретки болести им скратија 3 милиони евра. А истовремено планираат да купат нов владин авион вреден околу 100 милиони евра. Ndryshe, Mickoski njoftoi se 4 herë kishte përdorur avionin qeveritar, duke sqaruar se nga Spliti në Shkup pas pushimeve vjetore në gusht të vitit të kaluar, ai u kthye me aeroplanin qeveritar sepse humbi fluturimin me Croatia Airlines.